our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no friend to democracy, the rule of law. Nganzu miman ta nganzu uti chö gyana marsho chobani mangzu ta timge gyongwe lamlu chise nangse choto jugyo gi rawang so ge tunjo shimimba kento chese de joshimba reche ari chise tungji Mike Pompeo choge gyaga nangdu chamsi ka reju nangdu ari chise tungji Mike Pompeo chota desung tungji Mark Esper namni chinda chube che nishu dünyin gyaga gi gesa dilir pejo nashin gyaga gi chise tang desung lönchen namni ta jeje gi gyana gi nyengar tonglen tang denja rawanchi ki kola kadu na yubase gyagata ariwar ki lore thapchu ki tolen chontu dishin Himalaya rigyu tu gyagata gyana war chonyo chichi chonshibe kapta keshin gyaga ki chisi lonche Subramaniam Jaishankar tang desun lonche Rajnath Singh namni ta jete tubeche ari chisi tungji nyamde ki sagol henzo shiki kap nganzu mangzu yuju ni ta chesane zamli chi yi mise sungyob ledon tsazu tongtab ki gyudim di nang nezu chega mangta shi jungshi yoba sonshi yobare gyagata ariwar ngagu ki sabab nezu kudub je lentang nyamde ki shize chudun shebar tsenda nangshin dine ari gesung chungji Mark Esper ki kene chebe sindoshi yinbatang di yuju ni parki magdun nyamde ki nuba kontor tongyur pendo chenpo yongyu yinba songdu ari chisi chungji yingwe zamli yuju kangsar pepte gyana ki nyenke nedun la rangwang tang mangzu yuju tsu tumongi nabe tone donglen chego ba nengu na shi yobare